Рүстем, менә бүгенге форум кысаларында безгә Афганстан татарларының күргәзмәсе тәкъдим ителә. Сөйләп китегез әле монда нәрсәләр бар һәм кайлардан алындылар? Bu indi Afganistan'dan, Afgan Tatarlarından jıyılgan indi türlü kişilaklardan, uyazlardan hazır indiler turguzulup kiline. Yine kiyimler indi bunda hatun kızlar kiyimi bu indi bütün eyberlerde 100 yıldan artık. Bu indi mene mesela kamşı. İleride bu indi tege sarı keşkalarından yasalgan şimdi kamşı indi. Nasıl kiyim yigitler kiyimi. Bunda tutuy vaxtında kiygenler bu indi başlık bu hatun kızlar biz kilin kiye indi indi başlıkны Bu da burungu mu? bu da burungu bularga bütün üstüden 100 yıldan artık bu indi etik bitektegi kaşilyok bunda indi okşa yürtkenler tatarlar mene bu kuyan tigisinden yasalgan bular indi тоже mene niler kiygenler indi şundağı Bu туй киеме. Туй kiyimi iyi. Менә bu тәңкәләр булар барсы да көмешме? Bunlar bütün üstü de gümüş, bütün üstü de burungu. Һәм аларны гап-гади Афган татары үзенең кишлегендә саклаган шуш көнгә кадәр. İyi, alar indi saklangan. Bizim bitinde hazır Afgan Tatarlar Sovyetinde içinde muzey yasaldı. Mene bu muzey eksponatları. Ne bu mesela şapan, bu şapanga indi. Mene 100 yıldan artık şapanla indi giygenler bu kuldan yasalgan. Сырып ясалган. Sırıp yasalgan bu şapanlardan. Bunlar indi jıyılıp, mene hazır bit Tatarlarның задачасы ол milli kulturunu көтеруге, аларны шығаруға, міне мәселен қыздарда да киілген, бұл енді міне шул Афган татарларының киімдері.